багшаа баярлаа, талархлаа. Амжилт нөхөрлөл үргэлж бидэнтэй хамт ад жаргал өд баялаг биднээ ховь тавилаа. Энэ өдөр өчтөрөөс нэн сайн. За юуны өмнө Владимир Догон багш болоод бүх үүсгэн байгуулагч багш нартаа энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэж жалгаж байна. Бүгдээрээ сайн байцгааж гинөө. За би бол Домдод улсын Өвөр Монголын хүү хотод ажиллаж амьдарч байна. Миний нэр бол Жамсуугийн Шингаа гэдэг. Өөрөө бол йогийн багш. Өөрөө нэг аврах хүүтэй Бөөжин хотод ажиллаж амьдарч байх юм аа. За ингээд сэтгэл бол маш догтлж байна, хөвгсөж байна, үнэхээр нь догтлж хөвгсөж байна. Дэлхийн шатнд ихэнтэй гарч ирэх Жавшааны олгсон хөөрхөн шав Сарангоодаа баяр талсан сэтгэлээ илтгэе. Хайртай шүү. За ингээд 8 дасгал надад юу өгсөн юм бэ? Ярьж илтгэж бараж өгөө олон жилийн над өгсөн байдаг. Биднүүсийн авах зүйл бүхнөөрөө бүр супер зам байдаг. За нэг инээмсэглэлийн дасгаал ярьж дамжиж би бол өөрийн бидэнд баяр баясгалыг олгож өгсөн байдаг. Мөн өчүүхэн ухраас гэсэн өөрийнхөө ад жаргалаа мэдэрдэг болсон. За тэгвэл инээмсэглэлийн дасгалын ард даавар гэдэг маш чухал, маш том юм байдаг юм байна. Өвөнийг жоруудаар өдөөгөөд өгвөл сэтгэл санаа нь 50 болчтой юм байсан нь олж мэдэрсэн байдаг. За тэгэхээр хоёрд бодлын эжнээс юу болсон? Бодлын эжнээс энерги алдхан байсан. Өөрийнхөө бодлын эжин бод диснес энерги хадгалт ирдэг болсон. Сэтгэлээр унахгүй болсон. Өөрийн бодол буюу уян ухаанаа адлуулж чаддаг болсноос маш их өөрчлөлттэй, хөгжилтэй болсон байдаг. За ингээд 3 дугаар тасгалаас юу болсон гэсэн өрхөмсөх дүр төрхий дамжиж өөрийн бидэнд тойлын ихтгэлтэй болсон. Би бол хатан аваа гэж тэгээд тэнгэр алхахтууд үнэхээр нь том их өрч хүчний авдаг. 7 хүрдөө нэг шогомдонд байлгаж мөн 8 боловсроо сайн хийдгэл юм бол үргэлж нөөртэй байснаар альва бүхэн бүр өөд өсрөг амжилт дүрэн өрөг мөнд болох нь бол хачаагүй гэдэг боддог юм аа. За ингээд 4 дугаар тасгаал аршаан тасгаалаар дамжиж миний хамаг биеийн дотор тал гадар талаас бүр сайхан чивлгээ явдул дийлсэн. Мөн ч энэ тасгаал нь бол өвчөөний намжаад дийлдэг шидэд аршаан тасгаал. Махтаа сэргээд дийлдэг гайхамшиг аршаан тасгаалаа. За ингээд 5 дугаар мэдрэмжийн өжим. Мэдрэмжийн өжим бод чадсанаас найз нөхдийн харьцаа сайн болсон шүү. Мөн ч өөрийг нь дотгошоо илүү өнгөж хөндлөнөөс нь өөрийн бие анхаарч чаддаг болсон байдаг. За ингээд 6 дугаар дасгаал нь юу? Өөрийнхөө дуу шингэлтийн дасгалыг дамжиж миний олон мөрөөдөл биелэгдэж байна. Мөрөөдөл биелэгдэж байна. Дэмийн уудлага бас нэг том мөрөөдөл лавтай биелэгдэх юм аа гэж үнэхээр бат итгэлтэй байна. За ингээд 7 дугаар өдрийн дасгаал. Сөхрөн мөдөлөөс өөрийн бие хамгаалж чадсанаас маш их чагтай болж мөч энэх цагаан бол үнэхээр няндан гэсэн бол мэдэрсэн. Мөн сөхрөн мөдөл нь хоног өнгөрсөн бодоо хоолоос хортыг гэсний мэдэрлээ. За ингээд хамгийн сүүлийн дасгаал өрхөм жарлаг гэсэн дасгалаас юу олсон юм? Өрхөм жарлага олж авснаас амьдрал минь үнэхээр утга болготой болсон шүү. Өрхөм жарлагийн төлөө амьдрснаас хойш миний сэтгэл зүйн байдал илүү уйрагч, илүү ад жаргалтай, сэтгэл санаа тайван, маш харамчтай болсон. Мөн ч харамсахын тулд өрхөм жаргатай амьдрах хэрэгцээтэй гэсэн юу энэ дасгаалаа бас олж мэдэрсэн юм аа. За ингээд би өөрийн биеэм бас их багахж явж байна одоо. Энэ хорвоо ертөнцөөр би одоо хамгийн гоё юм, хамгийн нэндэн юм мэдэрч сурж явахын дагуу дэлхийн ертөнцөө өн сайхан гिचээ сургаа төвөөд яд дийлэх юм а гэд бат итгэлтэй байна. Тэгээд хамгийн сууд нь Гэрмаа багштай тойлын ихээр талархлаа, хайртай шүү. Урнаа багштай баярлаа, талархлаа. Мөн ч миний хөөрхөн хайртай шив нардаа баярлаа, талархлаа. Бүгдэнд нь хайртай шүү. Баярлаа. Привет всем самым легендарным, триумфальным ростом вас. Так, удачи и дружба с нами всегда, богатство и счастье наша судьба. Мы в пример берем из команды Елены Барк, и здесь маленький флешмоб. Некоторые свою ручку не смогли поднять. Ну давайте попросим, Гарельма, давайте. Друзья, команда Монголии, поднимите руку в зуме, давайте посмотрим. Я сегодня лучше, чем вчера.
Благодарю основателям Суперджамп Владимиру Довгню и другим величайшим наставникам. Я Сичунгва Джамсу, фаундер, интеллект-тренер 5-го ранга, живу в Хухот, внутренней Монголии Китайской Народной Республики. Я тренер йоги. Я очень рада и счастлива от того, что за такой короткий промежуток времени мне предоставилась возможность дважды выступить с этой почетной высокой трибуны. Это благодаря моему новому фаундеру Сарангова, который сразу по окончании курса по зову своего сердца и с большим волнением стал интеллект-тренером, основателем Суперджамп. Благодарю тебя, величайшая. Я очень рада за нее и за себя. На этот раз расскажу, как повлияли на меня 8 упражнений Суперджамп. Упражнение 200 улыбок дало мне радость жизни. Я стал чувствовать счастье даже от, казалось бы, мелочей. Если я смогла помочь себе выработке своих гормонов счастья, ждать счастья извне не приходится. Когда я стала не рабом, а хозяином своих мыслей, перестала терять свою энергию, настроение. И очень важно то, что научилась наблюдать свои мысли. Поэтому быстро развиваюсь. Третье. Через осанку королевы я стала очень уверенной в себе. Когда я шагаю в чувство настоящей императрицы, мне приходит океан энергии. При такой осанке все 7 колеса чакры находятся на одной оси, и благодаря 8 упражнениям они открыты. Поэтому я стала магнитом удачи. Четвертое. Наша команда Гирилмы, называем 4-е упражнение упражнением святой воды. Оно запустило процесс моего очищения, оздоровления организма и моей души. Через это упражнение я восстанавливаюсь и физически, и ментально. 5-е упражнение. С момента, как я стала хозяином своих чувств, у меня наладились отношения с друзьями, знакомыми, а также я больше обращаю себя вовнутрь. Сейчас я умею наблюдать себя со стороны. 6-е упражнение. Благодаря аудиотренингам исполнились много моих мечт. Я уверена в том, что очень скоро исполнится еще одна моя большая мечта. 7-е упражнение. Из-за того, что у меня появилась привычка и умение защитить себя от информационного яда, освободилось много времени, и я осознала ценность времени. Информационный яд – это хуже, чем испорченные и загнившие блюда. 8-е упражнение. Я нашла в Суперджампе свою миссию, свою сверхцель. Поэтому моя жизнь приобрела смысл. После того, как я стала жить ради своей сверхцели, появилось позитивное состояние души. Я стала счастливее, спокойнее, появилось чувство удовлетворения жизнью. Исчезли чувства сожаления и сомнения. Взаимодополняющие силы 8 наших волшебных упражнений, имеющие свой дух, плюс мои постоянные действия, плюс мои реальные результаты превратили меня в самого счастливого, здорового человека в мире. В этом я уверена на 1000%. Я знаю и чувствую, что я делаю и распространяю самое великое, самое прекрасное дело на этой планете. Я неимоверно горжусь этим. Благодарю моей любимой наставнице Гирилме, а также наставнице команды Орнцек. Благодарю партнерам своей большой команды, своим ученикам. Всех вас люблю. Благодарю всем вам, которые здесь в это время. Желаю вам больших побед во всем. Спасибо.